Menta hang ni pan ngadon ban akwa ban pensai halor ka phang ba upetus la ban pau sai la di ba ulong sisa komunong yalam. Kumbau Jisu la thung yu upetus komunong yalam uba kri du jong ka balang. Kumtau upetus la ban pau ba ula ban isa kra yala di ba ulong komunong yalam. Kumbangi lap ka jingtho ba khoj hakikam jang ki apostol. Hangni Petrus ulapan pau ba pen I sisa iladi ba ulong sisa komunong yalam. Tiki kato kat ni teliki banta ba Petrus ulapan pau iladi komunong yalam kilom kumni. Kabaning kong Petrus ulapan pau iladi komunong yalam kumbakran syai hakikam jang ki apostol. Kalnong kabaning kong rekod kebakasan. Kato kat ni sengi hadian ladan gejingilang jang ki remngaj kumpasis paar penguat baro. Pat Petrus ula yang ban kren. Hangni Petrus uban I bat ban pau yali bakum unang ilam. Wahab ban sedang bat ban pli ya kecing ilang. Bat ban pensya ya babun teliki map. Kibidai berkekam jeng peniem jong belai. Kebaar kumbalatho agikam jeng ki apostol kenang baar kerker kebakat sao. Dia Petrus ula yang ban kren bat kiwei pat kak bingut ki apostol bat ulas dang ban kran takasur ka bajam how ta upai pa kani ka long hakas ni Pentecost u Petrus kum unong ilam ulas dang ban kran how ta upai pa takasur ka bajam ban pensai ya babon ki kam jing penim jong blai ha kani kisngi ku balai hajar ngot ki pai pa kila yo ya ka baptisma hadin baladap kren Petrus sabut sakibai pat ki apostol. Baro ki apostol ki ab ya Petrus kumunang yalam baun sedang ban kren. Kabalai Petrus kumunang yalam ula yo kabor kabakar pang na Jisu ula penkot ya wei bri ubat ko na do badangka ubas syong apkrong hajan kapalor kaba itnat jong ka tempel. Kam jang ki apostol kenang balai khot keban riu. Ula kren yakini ki kentien. Karupa bakak siar tingam dan hendai ngan ai hai kat kebangadan. Haka keteng jong Jesus Christ Nazaret to yang batoyai. Mas ndap kren Petrus yakini ki kentien uni ubat ko ula yang bat ulayai. Kebasau Habau Petrus ula lej kendo yu Ananias ba katengah jungu ka Sapira. Ba kilabat no haladi ya si benta na ka ba kiladi ya ka kendau. Ula kren ya kini kentien. Kam jaki apostol anang basan kedukot ke baningkong keduk ke basipau. Ko Ananias balai pisah ya usaitan ba onten syahar ya kedunot jengpi. Bat ba on pengop ya pi hau mensim bangkot. Kat hadu bandabat no si benta nakador jong kendau ba piladi. Hadian ba Petrus ladap dan kren yakini kentien hau Ananias ba katengah jong ka Sapira. Ini berargot kilak lon yap hasen. Kebasan kumbala pau ha jingtho ba koi. Dei Petrus ba pen baptis ya Cornelius ubadang dei gentle kam jang ki apostol nang basipau pada khot ke ba arpulai adu lai pulai kat ban riu kat bau Petrus udang yalap ya ka khubor ba bha jang blai ha ki gentle men sim ba khoi la wandhiar halo jang ki gentle kam jang ki apostol nang basipau pada khot ke ba sau pusa kat bau Petrus udang kren men sim ba khoi la wandhiar halo kitu baro ki basngap ya ka khubor ki pai tu ngai ju ki bala wan lang batu Petrus na Jopa ki ladap ta ka chinglengo ya ka bor jong blai ba la the sei yu men sim ba ko halo ki gentle leng ba ka chingkran jong Petrus ka ba nyo ha ka dor ba baning kong ha Jerusalem ba ki ladan ki breu ki bawan na Judea ki lasdang ban hikai ya ki pai ba bakin om la im lamda kimsha or share kumbala hukum dakaan jong Moses. Hakani kedorba
Dei Petrus bala yang ningkong bankren hakmat jeng upat ba babon. Kam jeng apostle kal nang khatsan kadakot iway hado khatsan. Ko para bangen pitip balas lamba ublay jiet yang napdeng jeng pi banilap yang kubor haki gentle. Kenang bakini asngau bat bakindom ngai. En yero ya o Jesus Christ junom la junom amen.